bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombe nesizulu kulodu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kuyazi ukuthi ke mina bese ngithuthi ungakhumalo bathi elasibona amakhomenti amathu semusha la ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ngakhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu useve lwazithinta lapha nakubantu besifazane umholi we-ANC lapha nokade ecela ungize udede lapha ngemuva uthi uNgizwe adedele ispeech esihlabelayo kubaholi be-ANC kodwa mhlambe engaloko ukuthi ngilokhu ngibalula kakhulu ake uzwele ukuthi utheni. Abambonayo lo muntu lo uNgizwe okuthiwa uNgizwe Mchunu lo mfana okuthiwa uNgizwe Mchunu anoke ningitholele yena nimtshele ukuthi akaye kuba umfazi uhambe beyuze uhambe kukhuluma yonke izinto lezi umfana nje umncane ongangaye ngoba kusindoda umfana lo ayikho indoda engakhuluma njengoNgizwe umnqolo lo umnqolo gombotshena ochoba intwala yikanini akaqhathwanga ayikho indoda engakhuluma lento ezikhulunywa uNgizwe uhambe khuluma ngawonke amadoda lawo indoda enjani engavala umlomo enomlamo omanzi engathi umfazi thina amadoda ngikhusho lokhu njengendoda yasemakhaya nje umuntu wasemakhaya uqhathiwe ngiyamfuna ngifuna umgangelabe manje laba bazokuthi thina njengabaholi ngoba ngathi siyinsimbi asikwazi ukuba nonembeza sizweli angikhulumi njengomholi la ngikhuluma njengensizwa yasenquthu phansi lesilutshana embokodwe ebomvu wenzimani ngiyamfuna uphathe zakho noma nensizwa yakithi futhi awuyona insizwa wena uyona nensizwa engangixaka umfana ungangawutamakisi engeke ungenze lutho njengoba ukhuluma ubusukela bonke abantu okhuzana omcineko ozikalalo upremier usihlalo we-ANC uqovi i-ANC uyinkatha yazi ngeke sixobo inkatha uyinkatha nkawe wena Ngizwe ngeke sixobo wena awuyazi ukuthi yini ANC ngisho ukhuluma umuntu ukhuluma nge-ANC ukhuluma into engekho bofika la nokushayela elikhanda lakhe eligcwele igazi eligxabhayo ngoba ikhanda lakho ligcwele igazi ayingikhiphele ligazi eligxabhayo igazi elisekhanda ayinyathemba ekuzwele ingane wakhe lapha nokulensizwa ibe kanjani makade ikhuluma ngayo uNgizwe lapha namayithi akayeke ukukhuluma kakhulu engathi umfazi lapha nabantu abaningi engibona impela kuyilona igama elingathi alihlala ngakahle lokuthi ukhuluma kakhulu engathi umfazi bathi abakuthandi lokho ukuthi bona bangabafazi bakhuluma kakhulu lapha nakubonke nje abantu abalwela igama abalela isithunzi somuntu wesifazane impela ngibona ngathi akwehli kahle lokho ukuthi abizwe ngumfazi lapha wayi engabizwa ngenye into abizwa ngumfazi esifumfazi into engekho right mhlawumbe na engakuthina kwakho kuphawula ngalolu daba hlala lapha na comment section sidingide le ndaba engaza kwethu izona besihamba phambili namhlanje kwesisenkezelo ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke nibe nosuku olumnandi nesiphathe kahle ngithanda kakhulu.